Assalamu alaikum. Ардактуу биринчи кежирин көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Бүгүн сиздерге Ош шаарынан мадыга жетпей Фуркаттын кургоюнан бир өз өткөндө эле мындай беде, табигый чөп, спарсет, бардык чөптөр сатыкка чыкты. Беделер канча болду ака? Бул чөп. чоорулаш. Табигый экен, а? Беден ордунда ачы. Канча болду? 170'ten üstüştü. 370. Optum Барчы? Bunlar 360. Optum olsa. Бул деле табигый экен, а? Konçoğu. Ночо? Bul özgenden alıp kaçtır vallahi. 370-60'dan beri açar. 370, 360'dan берет, а? Бедечи? Bede 380 son. Kamu var. 380 сом, а? Kamu var. Kami var. Keyinkisi bul neme? Sparset be, bu ne? Bul sparsep. Kança oldu bu? 380 son kamu var. 380 сом kami var. Samançı? Saman 280 son. 280 сом. Bu sarı çöpte Sarı çöp 350 yani. sondan. Tabii. 350 ha? Ha 350. Kamu var. Kami var deyit ağalar olsun. 360'dan kamu var kamu. 360. Bu jağı saman menen Saman. bede aralashıp turup, mına o jakta таза жап-жашыл bede kelip turup. Bular kança oldu? 380 son. Üstüştü. Optumazda düşürüyoruz. Düşüp beresiz. Telefon nomerini 12 türünde ele aytıp koyam. 559 menen 11 40 30. Ağabeyim 77 menen 15 61 71. kim dep payırlat? Nurmanbek abi. Nurmanbek dep payırlat. Ардактуу көрөрмандар, Ош алай жолунда барыңыздар, кайрылсаңыздар болот. Ошондо çöp biraz түштүбү же көтөрүлдүбү? Кандай болду? Keçe günü sığanda çıkölü hazır bir 10 som kayra kötörülüp 10 сомго көтөрүлдү, а? Yok. Жақсы баласа арзан эле болду. Жакшы баалашкандарга biraz түшүп берүү жолу да бар экен. Ондай машинада келгендерге ошо үчтүшүнө 380 бере 400 сом сатып атабыз. Агаларыбыз Мындай 20-30 да болса 50-60'dan берип атабыз 300. Bedeni. Buna çöpleri 300 somdan 320 somga çeyin berебиз. Optum gelse. Bir işlik ekşik gelse 350 som. Эң сонун. Ардактуу биринчи кежин көрүүчүлөрү, бардык жардамга даярбыз. Ар дайым уйларды, койлорду, чек, үй, машина бардык нерсени жардам кылганга даярбыз. Биз да телефон номерди калтырабыз, бизге байланышка чыксаңыздар болот.